Maruru maya ma Aikari salama mwimanite na kuragwo kwa muhuri biashara umwe ari duka-ini yake hwaina ekina imarethaite na mishiga. Turenda thirikari yoe ikinyane hakikishiria andu othe a Salama ward na Laikipia at large ati nimegukorwo na thayu na tubakite muno tondu twatumana ate mundu ukione aragirwo tuikarite nginya thaa inyogo thaa ithano murayo gakuoyo kuratuika thutha wa kuraga muhuri biashara ucio maracokire marethera na thitoko ya mitu ya ngimerera ari duka-ini yo na thutha ucio maratiga maratha mundu ungi umwe. Hamwe na maundu maria mangi ni turenda kwamba kuruirira uikaro uyu witu ni tondu guku ni turona haha na tiwo ici wa kawaida ni wa migunda mundu toyo wina nduka haha guka kurathwo ati ni muturaiwo jameni hi tutigwetikira uguo ringi. Aikari aya moigite gwa kahinda makoretwo na hau kuona mitu ikoretwo ikimahithukira utuku. Riu tuikaira twina thina muno ni tondu ni twarigwo tugwika o twarigwo kwa ciana Deputy Commissioner wa Laikipia West ni ekirite uhoro ucio mukode akiongerera mari mihango-ini ya gwethana na mitu iyo. Askari wakiungana pamoja na chief waliweza kufuata nyayo za hayo majangili mpaka mahali waliweza kuvuka barabara. Uria uraguraririo aramukiro rigitani thibitari numwa mundu kiumbe mwena wa Nyahururu. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.